Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Namhlanje-ke nginiphathele izindaba ezithinta umdlali odume umhlaba wonke futhi othanda umhlaba wonke uLionel Messi. uLionel Messi-ke siyazi-ke sonke ukuthi ngesonto-ke yena nezwe lakhe-ke bebedlala-ke ifinali-ke ye-World Cup lapho khona begcine beguqa khona-ke ngo-1-0 kwi-Spain. Ilapho khona-ke esabona-ke uLionel Messi-ke ehleli phansi ezwe ubuhlungu kugubhoza ezinye imbiza ngenxa yokuthi-ke mhlawumpe sekuyi-World Cup yakhe yokugcina-ke lena ngenxa yeminyaka yakhe. Yingakho-ke inkosi yami wayezwa ubuhlungu obungaka. Emveni kokuthi-ke abonakala-ke ekhala kanjalo-ke abalandeli bakhe-ke bamduduza kuma-social media yena-ke uMessi. Okunye-ke engicabanga ukuthi ikona okwamthoba amanxeba-ke uMessi ukuthi umkakhe ogama lakhe okungu-Antonella Ricciuso usebenzise-ke u-Instagram eduduza yena-ke umyeni wakhe-ke uMessi. U-Antonella-ke uyena-ke uzim se-Argentina ona-38 iminyaka ubudala. Le ntokazi-ke ithinte izinhliziyo zabantu abaningi, ibhala ku-Instagram ukuthi ubukhulu bukaMessi bukhulu okudlula izindebe kanye nemiphumela yenkundla, uyohlala engcono kakhulu. Kubhala yena-ke unkosikazi wakhe-ke uMessi uRicciuso. Uqhubekile-ke futhi wathi hhayi nje ngenxa yekhono lakho kodwa ngenxa yokuthi awuzange uyeke ukuba nguwe uqobo, ngoba kungakhathalekile ukuthi kwenzakalani, awuphoxeki, uhlala ulwa kuze kube sekugcineni futhi ufaka wonke umfutho wakho kuze kube umzuzwana wokugcina. Ekusho lokho-ke ekubhekisa kuyena-ke umyeni wakhe uMessi. Iwona-ke lo myalezo-ke olanyaniswe ney'nhliziyo ezimhlophe kubhala yena unkosikazi wakhe. Esicabanga ukuthi lowo mbhalo-ke uyithobile-ke inhliziyo kaMessi ngenxa yobuhlungu akade ebuzwile. Umfazi kaMessi-ke ukhombise ukuba imbokodo, wama eduze komyeni wakhe ngezinsuku ezinzima, wamduduza kube umhlaba wonke. Asithembe ukuthi naye-ke ugcine eduduzekile. Asazi ngempela ukuthi bekuyi-World Cup yakhe yokugcina yini lena uMessi noma sisazophinda futhi simbone ngokuzayo-ke, but siyivala lana-ke ividiyo namhlanje siyibeka unqi. I really hope uzoyinjoyile ividiyo namhlanje. If you enjoyed, make sure to smash the like button, uphinde smash the subscribe button and also comment down below na-ke wena umbono wakho ngalolu daba, and I will see you in the next video. Bye.